kali yang pecelap bapak ke kamari. Mencurigakan gaki. Apa? Besul apa? Besul. Besul. Kentut Nah, ngengken bapak di mana? nyilih tongos anggo ngisinin demen. Maksud bapak ngelih demen ngengken? Biasa tuh kiku Memangnya nu gede bayunya bapak? masalah bayu bape nu cager Meh cager nyan. Yang saja bapak ngidang main meklu, ket kuping yang ini. main dong gesep cara siap. Tapi pemanasannya ane mekelo bisa jam. Itu artinya kenagen gede. Tapi bayunya sebenduk. Awak sebelingsir. Dia sebuah magayana boyo-boyo. Cai kan subenawang yen kebelet dadi bang capcai dadi bang godoh. Waduh, saja Man bapaknya aja mau keku-kekuan. Lah kabak kok, lah kabak. Yang beli Ini Dewa Ratu. Adik kurna nawaki sirip aja bapak. Ini marun nak tua beler saja. tadi bape orang cai beler Sing merasa tekan dewek subelingsir, subetua, bok subebanan. Nu masih bapak mau buang-buangan. apa salahnya nak tua mebuang-buangan. Memangnya anak muda gen dadi mebuang-buangan. Lekang banewa subetua, subenglah cucu, subenglah kumpi. Berpikir nake, Bape sube berpikir apa kepikir bapak? ngalih seneng dukung nake bape meseneng-seneng pang mekeloan apa bape hidup. Sudah pasti yang mendukung bapak, pameklu bapak hidup. Tapi masalahnya, ane bapak ajak mesenang-senang tuh nyen. Anak lu ngenken ngajak anak muani meseneng-seneng. Sudah tawang anak lu. Tapi ane ajak bapak mesenang-senang tuh mantun bapane alias kurenan yangi. Adi jelemu ke kene bakat bapo ajak meseneng-seneng. Patuh nih mantu jak mantu, sengejang-ngejang buang. Jak main gasak kan jak dua. Adi nyai siap cereng. Sing berontak. Mare dong sok bedik jak langsung neng kaya. Ajak ngalejan kone berontak. Lengah. Nah bisa mbak ibane jak dua itu. Tut. Be. Ngambul subuh panah awake. Mepanganan gede awake. Jelemu cara siluman bakat ajak meseneng-seneng. Biar yang jelemu cara siluman. Yang penting bernyawa. Mai pe, Bin. Ronde 2. Mai. Tusing man ngerunguang. Lebih baik mekada awake uling dini. Tangsing perkosaan awake dini.